Good morning. Orenge mutegeri wa Meru TV. Ketheka sana. Ningino ntumu Meru atiketha chore mwamu wana muganchongoroko. Kaliga kiramana akana muthoni wa kiramana guchokera ninkunenkeria chunende ira chima ngatheti ne kiringatheti ya The Standard na ngatheti ya The Daily Nation na tumenye kaunti ya Meru ya Meru na nyanthiguru ne yetu yonthe ya Kenya kuko namna gani na kinya ome ya nthiguru yetu ya Kenya tumenye ni bibiongo bikomba kwithira bikita na mbere ngatheti ya The Daily Nation na ngatheti ya The Standard andikite ndeto kathomba mba na bataririte chionthe obweya akenda tumenye ni bibiongo bikomba kwithira abigita na mbere kuma kithomo ugimba bwa mwere gwita mwanga kinya kiri siasa bionthe ibiandiki kiri ngatheti chietu na kinya ndono chekie bachionthe atukethira tuichia ili au kiri ngatheti chietu kiri mubango ywa Meru TV rukiri orenge muthoni wa kiramana ria kwarita chinche nera chinche no mwanka ambithire ngikumenyethia tuthiatire kimitandao yetu ya ukinyaniria Facebook Meru TV na kinya YouTube Meru TV kire kugwata ndeto ina inge inyinge na kinya makarika yara yetete na mbere na kumba kwithira yekarika kuririka ni mwandiki wetu wa ndeto ndagara wa iguna na ndete kambi na ranterechi ya Tharaka na bune nyuma ya University ya Tharaka akumba kwithira kiwata monki utukubwa kukira ruare na thai turi monki yo tomba kwithira yukio yo ndejora yo administration block kana airachi kana nyumbira bomba kwithira ananyobiti ira bomba kwithira betumira kiri kwandikithia arito chiyete na chikathira buru mwandiki wetu wa ndeto ndagara weguna ari Tharaka ari twira kinya mwanka thai kaumuka monkiyo katamenyeka na nende kamenyeka bagetana mbere na kumba kwithira ba itumenyethia kirata turene kethira gitobandu bari ochukuru akana iberirwe bane bo tuteramenya ende akethira kinyabuo aitumenyethia orenge Facebook twikuo ya Meru TV na kinya ruterwa YouTube atwikuo tuthiatire na ibo ya muno kinya kiwe ututhiatirite ukulukira Signet Meru TV na kinya Pang Meru TV na rakwonde utuwata uri kaunti ya Meru kaunti ya Isiolo nterechi ya Embu Nairobi Tharaka nithi na ntere ira ingi tukomba kwithira atugiukinyila uri mutegeri wa Meru TV ngatheti ya The Daily Nation andina niyo au nende wotwire okiwa kwithira kwina ngosti wa kasi akimitikiru ari nkumenyethia ri akinyari twano kwithira kinya uwerie tore aku akinya nyuma yawe kuthire chukuru tethira rikiritwa system nene ndi no kambecha chiaku chumba kwithira achigitumwa mundogo nukuona nende uthibo ngatheti yetu ya The Daily Nation amonere wetu kana mtu kwa muringi bicha ngwetikiaga kuonia yobwe ya na ngatheti ya The Standard buni buothio abo ngatheti ya The Standard ngatheti cyo yeliketa na mbere na ukumurikira cio ndene yandeka city kuraya na no tutune gituchike tuke biele kia Meru TV rukiri aratwatire kinya itu kwari siasa achia Meru na kinya ome ya Meru kindogo ngatheti ya The Standard kana amba mbiri na ngatheti ya The Daily Nation karatasi kambere aburani buothio bwa ngatheti ya The Daily Nation ina mantu kathomba kwinara tukwariria arimba baraba bombike kubuta ngwene nde no ntuba kwithira kuri na ngusti la nas kana kwina aritwa abatekuo aritwa abatekuo iba kuri mbecha ni kuri wa ende aritoba utibo kwina chukuru chiandiki maratasi na kila kinito ya nake ground ote chukuru ruono rwa nchamba ile gwito Benedict urombere kwithira gitero turobwawe na ranterechi ya Haiti kuringana na rwa Rais Ruto ni kuromba thirikari nende kubaika werune obwe ya kenda kumenya ni biongo byatumire baba itha kumendera ombere kwithira akiura wakuringana na meario ira Rais Ruto rombere kwithira akirutari nterechi ya New York JSS ibombe JSC fight shillings 8 trillion kenda nende kurwa na changes baraba tutumira kana bategwita magamba buraku baterie Gachagua aina conditions akando kwina mawatho yare kite yantu baraba komba kwithira bagichunkumania kiama kiawe kia kirombere kwithira kiambiria mutegeri wa Meru TV tukiambirire nende ngatheti ne yetu ya The Daily Nation karatachine katwile kuririkana atire kwina ntereira yonturutererwa Marisabeth kwina riwa muno na riwa riri gatuma nende kana iro tomanto abakethira bakiwatwa ni mirimo kathumba gwetwika
nterechia Marisabit etha ithano cia muthenya chikinyire ngui cionthe nikaikurwama nontu etha ithano cia muthenya chikinya kukethira kwina riua riringi muno ndiritumba kwithira kinya rigitikiria muntu etana mbere na kuruta ngui yawe urithira kinya kethira ni aitithia babikibiki ebo bapakire bikibiki cio abakarindi rungu kana rwa miteithie kine baichithite riua nontu etha ithano cia muthenya kwitwika riua ra rutereru ritikumba kwithira rikieteka kana rikiumilika ni mtu kana uriku kuringana na rwangi rwa World Meteorological Organization kana WMO bawatanirite na rwangi rwa World Health Organization rwadwijikene ya WHO kana WHO bariwa nende climate changes ya rutereru nitumite antu babainge billions of workers baraba kuruta ngwe rutero kwina riwa bakethira bakirumirwa ni mirimo kathumba ya mirimo ya kwithira urina murimo yo nkoro kwithira wina kidney failure kwina dehydration na mirimo ingi emingire komba kwithira ikiretwa ku iriwa na gutiera nende miri yao kana gima baba mwere ibukomba kwithira bukiangaratanwa ni riwa riraritete na mbere komba kwithira rikirumira antere nja yaba officer urokumenyekana ya Benedict Kabiru uranende ombere kwithira agita nterechia IT ario mo officers baraba atumirwe akenda wita ukandana na maitha nterira kana kurwa rutero rwa IT nende ibakuria thirikari yomba kwithira gichiumire no baika werune bokwana na bone kuringana na abo bakiwa Kabiru ombere kwithira akiura akana akia reported missing tariki 26 atia mweri wa 3 mwakino yotri ywa ngiri 2025 bone kuringana na lawyer wa family kumenyekana ya Mr. Githenji aranenda kuwa kinya igererio ora kwire kumenya ina mwana wetire litomba kwithira rikinyanira na mirango robo mbetu kwithira bakiringaringa oti ya unene kana utongeria utiyo kinya yo moyo mba kwithira yukiruka ara wirigiro burabeka wabu ni kwirwa ati Kabiru ario na Kabiru akomba kwithira gichuwa na kioneka omwanka muthenya yecho aranende bo barombere kwithira bakimenya kura kana gikuo kia mwana wo Benedict Kabiru kulukira hotuba ya Rais Ruto nterechia New York ntubara butumite bokaunekanga nkoro nonto bariwa nende bamenyere kinya ikukia mwana okulukira mitandao no okulukira speech ile ruti o meya ntheguru ya Kenya na okia kwithira ibaraichie kana nende Anthony General ING niombete kwithira nende bakiwa bakabathitanga na nonto bariwa kethiri baichie kuma ntuko mbere Kabiru no mbere kwithira gitotoro bakira family uma na bakethira bena kaita kakeya akakuborera nkoro antu abetera mwanka miru yonde thinkulukia miri 6 riu nende ya kubera mwana ono mbere kwithira akiura wa na bura kinya bakwirwa tika bakwirwa officially kana formally bariona mitandao ne na kinya kuibwa kuibwa kinya rwa president wa nthiguru gategateka president na IG kana Anthony General no hengombike kwithira akiaria umana no akwaria urongo uninte kumenya kinya uhe mutegeri nukumba kwithira kimenya no aina umana no wengwa akumba kwithira eno urongo batu wirigiro bwotu ni atinja ya Benedict Kabiru kumba kwithira ikiona kioto nende kia mwana wo Kabiru kinya kethira batona wo bachukire bire bakuria at least bakiona kioto kia mwana wo kwina engineer urane mukenya obete kwithira akiona kanya kawita kuwakilisha nthiguru ya Kenya kiri mantu jegie environment ukora kwa mwana ukumenyekana ya Joseph Nguthiru urano miaka 20 na muwanja wariwa kumukura kwawe akurite akienda akumenyera riera muno untubura utumite ntukuinka ite kuraya ombere kwithira akiringura thimu ni nthiguru ya United Nations Environment Program ira ukene ya UNEP bakimumenyethia ati nombete kwithira akichalwa are young champion wa 2025 urathirite akimenyera arera obweya aya tukitana mbere na theto chengatheti ya The Daily Nation nende gankuire woto kiwa kobichine cha thirikari ikwithaira kwina ghost workers aritingwe be batekuo bekwo maukune enduto yana ke ground utibo nende mbetekire nkumenyethie kwina kinya ghost students
ghost learners aritwa abe kuo maukune chukuru chiku maukune enduto etochitwa nara chukuru ire ite kuoneka kwina mbecha amungana jwa 16 billion ire chikwerekana nicho chi allocate chukuru ina aritwa ba bate kumenyeka baraba imaukune ndi na ground otibo na nende kurerekana sofa kwena nkoroki yaritwa 50,000 yani 50,000 learners nibo bakwerekana kuringana na record ya Ministry of Education bate kuonekana ground ine ndi maukune be kuna mbecha chono chomba kwithira chigikirwa nende arimo baraba kuringi bakawatikana bakiringithanwa na nkumania bo bakomba kwithira bakiyukirwa itagaria ria kiwatho na rawo tuika kinya account numbers irabethirite bakinenkanira itithirite chiri account number chia uma yekundikia arimu bari wa SHA ni scam bari wa mutaratara yo gibomwere ya SHA ni scam nende bena kumaka kona nende kiraba kugabo ibethirite bakiyito mbecha cha SHA lakini batikona kithira kwino chia batethia no na no tukinya baraba eretie gutethio nicio utino chirethira chiki batethia bari wabo kaba bachokete na araura ki mutaratara yura yo atene antu abeta na mbere na kurirwa mbecha chia SHA na kinya ite kuba kwithira chiki batethi na njire mwe kana iriku bari wanende kinya chukuru bari wanende kinya chibitari nyinge ira chiandikithitwe ate chikomba kwithira chikitumira ni mutaratara yo SHA ni chibitari cha dispensary na chibitari nyinge cha mwinge no kimenya chibitari cha mwinge kwina mautungata kathumba jara imwe chitiumba kwithira achina yo Legislators fault TSC of unequal hiring tutors kurerekana nende ndira aritani bakomba kwithira bakewa ngwe batio tumira njira ira yagirite omwanga thai gwetwika akwina arimu barikire kuthoma na baimichira bakulukiti kinyankuruki ya miaka 45 na mwicho yo kwandika no yo arimu ni miaka 45 ukijire miaka 45 akethira we mwarimu no tiandiki ugone ndino batikwithira gitwa ngwe ya kwirutira batwire meche beterete kuya kwandikwa ende ndira baibo kwina recruitment baka apply ngwiri na batiomba kwithira bakiona kurerekana nende akwethira kwina gunkumania akaiteneka akakweya na ngwi chia aritani akwina maromba ayarombere ya Hindu kwina marombe kwithira ya kirombwa ya Hindu chukuru fulani na rantere chia Kilifi na nende achia riba komba kwithira bakimakira anabo kethira no bethire baichenchwa kana religion yake komba kwithira igichenchwa kulukira maromba ya rombere kwithira bakibwa nabo bakirombethwa aruterero lakini kuringana nabo nende bari wanonto chukuru baiketia nabo nonto batena into bya kuria bari baike chukuru kenda bethira bakiona gintu gya kuria bari urwatire babu bwachala ana ndini yo komba kwithira ichenchia kana ne bya kuria bakauwa bo bechala bya kuria batikwenda kumenya kethira anaboni maromba ya kariwa karombethwa endu mutaratara yo wa feeding program yombe tukwithira yo kia sponsor ni mtu kumenyekana ya Krishna Children's Foundation yoro gutumira yura komba kwithira gitumira kenda bike bya kuria akiri machukuru of course arito baba ikiru bya kuria kuna maromba ya bakurombethwa labda bakirombera bya kuria kana kinya bakirombera intovine ndi achiari iba kumakira anabomba kwithira bagechenchwa kirilenjon lakini bando no kaba kwenda anabomba kwithira bageta na mbere na kurumirwa bya kurabi bakurumwa nontu bari wabo mechekinya batikomba kwithira bakiona bya kurabira bakwa anaba bya kwana no kurikana rono ndakuthomera yo kiringa theti ya The Daily Nation na kinyanga theti ya The Standard rwege mwarimu rarombere kwithira akiagira aritobe Linthoni muritomu wa miaka 16 na muritomu wa miaka 11 ararombere kwithira agita abo bichine yaina ari munkurukia 20 abaruta nguo na agwa batena suware siandene irachete wa panty kana undergarment na nende mwarimu na kubuthirwa chonkoni na aunio uritani bwawe bukomba kwithira bwikinyira muicho akiyo karakia kuma mubukone yo abaruta chiringi mana ile aketa akaurirana ba nguiche ndeno menye atikithira aitrimete thinene yari kuringana na director na county director wanakuru wejekene ya wa education wejekene ya Victoria Mulili ari watereri
a team ya Ministry of Education irombere kwithira ikethia cukuru iwi igoro akumba kwithira ikibwithia ochonkoni na utira mwarimu na kwithira akiyukirwa italia ria kiwatho ana baba rombere kwithira bakia ibishwa na nende ukimenya itamdritore utiri akinya gutwika ana baba karuta cukuru pomba kwithira bakikwa cukuru ingi ona nthoni barombere kwithira bagikira no kabaichokera tu cukuru bete na mbere na kithomo kiao nthigurune ya Malawi bariwa ni one term oyabura au nthigurune ya Kenya akwina one term na two term lakini na nthigurune ya Malawi barabwiri one term na balikithia kure chirombere kwithira achikibwithwa muthenya chikirike kubudina chatala muthenya yogoro akwitwika nende urarari president watene wa nthiguru ya Malawi wijikene ya Lazarus Chakwera anarombere kwithira agitikire guchindwa ni president new elected uranende bachalete president wa miaka 85 na etano nwe yete kuriokwa bwa urawitite kana urane former president wa nthiguru ya Malawi kuringana na nwenende ari wawe na witukirio chindwa no ntwayukirie wathani kuma mweri wa 6 tariki 28 achia mwaka yo 2020 mwakira tha 2025 nethirite akiathana kwa miaka itiokuluka 5 na itekunira 5 ari wawe na witikire nende akuthanania mathaga ya utongeria na atithira aina thina no iriku akithanania mathaga yayo utongeria kire president new elect wa nthiguru ya Malawi Rigathi Gachagua uranende nwe party leader wa kiama kia DCP na nwe wari munini wa rais nthigurune ya Kenya na tangasite mitaratara na mibango irakubangabangania ya kiama kiawe kia DCP akenda gutwika mwakene yo ithiro no 2027 ni bakomba kwithira bakirwa mia president ne ithire agichinda bari wabo rutero ra Mount Kenya a target kana kiroto kyo kioneki kirabe nakyo nikyo tira iba wekira kura milioni 7 karatine kamwe bakiringira a president rabakethira barwa miti kirithiro no 2027 kaitene ukawa rutete mukana yo murito akira antu baraba kwenda akuromba gite na kiama kia DCP akiugatire baraba itekirwa kuromba gite na kiama kindi barabonka ke bakaitekiria terms and conditions acha kiama kia DCP ariugatire kuona kura milioni 7 rutererwa Mount Kenya niyo ntubobotho yo twila mata atire no ntukinya akirithurano ne bya 2022 ibombere kwithira bakiuthurania kura milioni 5 gatanta 5 nende ariwa kuringana na nwe kuona kura 7 million rutererwa Mount Kenya iya komira na wake twe katwetere tone mutegeri wa Meru TV Kalonzo nende nyawe yakate kwendana na amuchema yenda kwirire goro yukethira yuikuo ywa kiama kia Jubilee okay yora nende kiama kia Jubilee bagwetekaneria atiriri barenda kunengera CS ura bari CS wakabere a friend Matiang'i bendera ya kuromba giti kia president akirimo akeni withiro no 2027 nende Wiper Party Linda Kalonzo Musyoka ariwa ntukwe uwe no ware ukinyamuchemanio ne yono ntumwankathai atiromba kwithira akiwatwa ugeni no tiomba weta kure thionko kuntu utiwati ugeni kwe na arui bombire kwithira bakigwatwa ningathiti na the Nation karatasine akai 12 kwe na chefs kana arui bombire kwithira bakigwatwa nende kinyunyema ya bokorukirwa na kuriaria ntuku inkai ni baumirite na kumba kwithira bakiaria na kuga na araba wati bagaikwe ni bibyongwa bomba kwithira bakiona na wimantu yari kubaira bana imathina yaiku bomba kwithira baikulukira rutereru na bagwati kwa kahita kambere chef batano mwakumenyekana bombera kwithira bakiwatwa na wigwa ki military ire kumenyekana kana ikuthwanirwa akwithira ire ya Al-Shabaab na ranterechia Mandera County ibachumirite na kwaria bari Mohamed Andawa Mohamed Hassan Abdi Hassan Mohamed Noah Hache na Ibrahim Gabu barabombera kwithira bakiwatwa February tariki 2
bana bawatanirwe na mtu gwitwa Ngaduk Elwak bawatairwo barabarene ya Ngalid Elwak betete nguine chio irabaei ni President William Ruto kana a traveling for an assignment end of President William Ruto development itu abombera kwethira bakigwatwa na baikwa gontuko gwetwa Njilib ire kumenyekana kana ire kwirikana no withire ni kambi ya Al-Shabaab ira ne 400 kilometers akuma nara mechikuo kana kuma nara abombere kwithira bakigwatirwa barekererwe April atariki mugwanja nara nende ko itana mbere thendo bomerete bakomba kwithira bakiaria Rais William Ruto no mbere kwithira akilionganja ya antu bana uga wote ya kumenya agikuringithanwa na kugwatwa kwa mutegeri wa Meru TV ndatoka thomba achinga thetine ya The Daily Nation ankwendo twainge iraikwegie mbere ya mbeta kugwata arakaraka ngatheti ya The Standard now karatasi ne kamuicho kangatheti ya The Daily Nation amatoki kana apara athletics bangi ibakulalamika bakiwa kwena amatoki barabakomba kwithirwa abakia wakirasi kieguru bangi bagatiwa nende bairomba bakauga atire ibakuromba thirikari ya Kenya amona kinyarutere rwa sport bobe kwithira bakibailia na ritho rimwe kinyabo obara bangi babwita na akieni ne guche rwiro bagwita ndiguru cio meguche rwiro akinyabo kinyakirira batikomba guche rwiro baina mechetho engi irabo chetha na kinyabo ibo chetha na bakwithira baichinda endi bakuromba kumba kwithira bakiailwa na ritho rimwe gutikethire kuina kuria kwananua bariwa nende bakuromba bethire bakiananua na barabanki ngatheti ya The Standard betikiria ngukulukiria yo ndonere ntomba kwithira angikulukira kiringatheti sorry kiringatheti ya The Daily Nation ichonkomba kwithira nkiailia kingatheti ya The Standard karatasi ne kambere unio ni buothi bongatheti ya The Standard family ya Benedict Kabiru urani officer urambere kwithira nende kuringana na rwari rwa president ombere kwithira rio mwa bathatu bara bethire bakiurairwa nthigurune ya aiti na dikana nto ombere kwithira baitumwa akenda kurwa na maitha na rantere chia aiti nendira umwa bathatu baba bakwire antu boba muche batombere kwithira bakiona akana baki explain roboya ebra kombere kwithira agwikarika batwire bakira wa uchukuni ibuku bwithu na nto iba guchuwa na kwina wirigiro bwate antu ba bari omoyo mwanka baibwa Rais Ruto akiari na kugabo ibombere kwithira bagitutiga akwina mukuru wari wa mumatuki umwe wejekene ya Lucy Kabus Lucy mukuru wawe ari mwaskari na nendirira baurene kuintobira bagurite amwe na kuma 2017 irio bae kwathukana and James mukuru wa Kabu mbere kwithira akita koti na kuga nende 50% ebagitane 50% ya intobira bombete kwithira bakiona kaitene kara ba urene ndunende ya account boborete ukinyanila no ntukinyocho nkondi bwebwedwa kwatwika mukuru we andiki muchara yo agategatika ngiri 22 na ngiri 28 kuma mwaka yo 9 mwaka 2014 kireme yake wakugira kwetwika muchara yawe yukinyete 1.5 million na intobira baina bio ibia 9 bitego niyera 9 million nende ariuga atire awe nwetherete kinya agiaka nyumba na kura intobira bingi kiri family kwawe ari urwa wa uratea na wa uranambi no ntukinya muchara yo kuyuka buthiru masabu yote okoloka 1.5 million nende gambareni yaka atumba kwithira akirichinda gwetwika intobira bingi ibira bya uri ni mwekuru wawe kwena mbicha chia kamera ya CCTV tikuonania Abraham Wariongwe arombere kwithira akitocha kana kamya ke thatu na ithira akikaura buru
ontumo bombere kwithira bwikarika a July 2027 July tariki 27 mwakeni wa 2022 kana kakombere kwithira kakiura wa Nemend na nende mbicha cha CCTV kamera ichethete chikiyukwa na chikithiatira chikibithirwo chunkoni omwanka chia yaira chikuonania bura Mendi yombere kwithira ikitocha kana kakamya kethatu na yethira igikaura na gakwa buruku ina ntomurume omwe ukomenyekana aya egwena ntomurume omwe ukomenyekana yango churiri tori yawe ngago churiri tora muthiki mutegeri lakini kwetu karari rumandi kana arabungi nchera ya Kitale Mini Preston urarombere kwithira agetere oturo bwawe nawe no chonkoni boku bwithira kinya postmortem bureonania atiri ntomurume ukomenyekana ya Samson Wanda arari na multiple bruises uthio bwawe na kinya mauru ukiona na kiende kaura iwe nchera na ithira akigwa buru ngatheti na The Standard page 4 ina ruono rwa Kabiro family baraba kuromba nende uchokiro biuria bira bakuria bariuria Anthony Njeneru ainchi nombe kwethira kibwitho nchunkoni kwa mpwe abachokerie ichokio no tukinyendera baringaringa mirango bakenda kumenyina mwana wowo rire batabaira na kwire onika baire kuona mitandao ne ati mwana wo no mbire kwithira agikwa kwina video Njeneru na niyo ikuona ni atiri bura mwari ongwe arombere kwithira akiurawa kuririkana kwina nyumba imwe ari baili bangwe baromba kwithira bakiruta ngui na ntukwekwana barerwo mweneye ungyakeya bele kana bau ari tobati kuya twine no ntungwira chie nyumba kwa Zeituni ira chie nyumba bau atiri itiombeka cha mtu mwe berwa hapana oni ndirienda Zeituni kavaya niwe tukwenda achoka ngugine wenka na robore ukinya Zeituni kavaya kuringana na mwana omukuru airwe na muringire aringire mware ongwethi mwa muringira athimu achoka na ari ochoka au no gikukiawe kiombere kwithira gikiumira nterechi ya Kilimani kuringana na mwari ungi ongwine nde gwituka video chikuonania achirionania mwari o aurairwe achuletwe awete balikoni na njare emwe aroba rutana niwe ngwe ya kugatiri ate kiumbo chiura no mwanka aithire ka chiuraire nenda ritingwebo ndentereche Nairobi kuma rutaro Kilimani babwithiti maandamano bakiwa bo barenda justice ya umwe wo urarombere kwithira gito turo bo bwawe na njira itekomenyeka Matiang'i ikweregeri kumba kwethira kwebwithika muchemanio yumu yabwithikire tariki ntukwe Tuesday na kwina yongi yeregeri kumba kwethira yebwithika on Friday you delegate ba kiama kya Jubilee kitongeretu ni wari mutongeri wa Nthiguru watene Uhuru Kenyatta unwe Pati Linda na barenda kunenkira bendera friend Matiang'i ura wari CS wo karibu ndene ayoki akambata bendera ina akirithura no tutetebia 2027 aethranwe akaromba giti kya president aikiameniki kana muungano ne yua Jubilee Wiper Linda Kalonzo Musyoka ariwa abekire kimichamanio ye ateti nende ateomba wichikinya ya Jubilee ateomba wita na no ntotiomba wita thionkuni oteti we ariwa mwankathai atona wo mwita aritwa no kurikana igoro twakwirire chukuru chia Mwingi cha university iba lecturers ibagomete na aritwa batina bo baritana nende aritwa ibatariritie kaita karabatete na mbecha chio ira chiorite otheri no ntubariwa kuma bari uchoka chukuru bo batethira bakiona kanya ka kuthoma no ntu aritani bo ibombete kwithira bakigoma bagitia muchara agacagwa obando nyangatheti ya The Standard ni otuonia mawatho yararutite akiwa baraba kumakire kiama kiawe kya DCP no mwanka bathiatire mawatho mana utemuchi yotema mawatho ya kuthiatira nende kinyako gacagwa
kwina mawatho yara ubati kuthiatire kithira no kwenda kuromba kura na kiama kiawe kia DCP aracho maneretie na siasa ciawe na kubanga siasa ciawe kenda 2027 kwithira kurino rabakarwamia abakuromba giti kia president akiri kithurano kia 2027 kuma kiri kia mene kiawe kia DCP. Good morning. Neto Kathumba achinga theti ya The Daily Nation na ngatheti ya The Standard. Uria akuina kirabarara kuringa rwimbo mwanka kwa kiarukiri kwa tuika kinyotu kubabwe buteona kimamu kirabu kingi kira akuina kwetu rwimbo rukunyawa nyumbati kambia utetemo tuko nende rwangirwa nema ruriwa no mwanka boniye tuyotwenu kana ndwimbo chienu otuko kana tuinge irabu byubienu ene irabu burura buchale onto bomwe gategate kama antu jaile boniye ndwimbo chienu otuko kana irabu byenu byombe kwithira bikingwa teo ninkuwa ari ende ni rwangirwa rwamirite mantu ya environment rijikene ya nema kana National Environment Management Authority baburutete mukana kerebwe ebwithira bukini ya ndwimbo irabu ne byenu kana irabu byenu byombe kwithira bikingwa chiumero mbe kwithira kibwatira ngatheti ya The Daily Nation na ngatheti ya The Standard mutegeri wa Meru TV na wethira ukithoma ndono Kathumba irachinga theti-ine ichio ile onibo kwa muthoni wa kiramana ni ukumenyethia yake ukununkirithia yake abira bieki ngatheti chieto bokunende chumirie iwatire ngatheti eku ya The Standard iwatire ngatheti eku ya The Daily Nation na wombe kwithira ukiona mantu nkuruki kana ndono Kathumba irantomba kwithira angi ukulu kwithiria uchithome kwa ndene buru betikire no gokiani ni ndu inchokerete ringi kiri gichunji kia tukia bithatu akire mubango ywa Meru TV rukiri.